Pamirsa ageng nyane kewentenan lu ring mekatah TPS mewah TPS 3R ring Denpasar antuk meudagan sampun ngawit ke tampenin oleh tim DLHK. Antuk ngangkut lu inucap DLHK nedungang 14 unit armada mewah asiki alat berat. Sekadi sane kepanggih ring TPS 3R Pakusari Jalan Tukad Citarum miwah TPS di Jalan Pulau Seram. Ketua TPS 3R Pakusari Nyoman Astawan Mausang, kuentenan lu sane kantos ring sisin margi sampun sida ketampenin becik. DLHK sampun ngangkut lu ngawi gunayang 14 truk. Ya diasun durung tinas nanging kantun kaut sahayang napi malih kuentenan lu ring TPS 3R akeh pisan. Puniki ngawinang para pelaku sewa kelola lu durung sideng ngutang lu ke TPS 3R. Pengelola TPS 3R taler sampun melaksanayang sistem buka tutup. Astawan ngodarang TPS 3R kekirangan galah antuk nampenin lu saking widangan panjer. TPS 3R antuk jimbar solas ar inucap wanta side ngelola lu sane rauh saking ketiga widangan kemanten. Nanging ring pemargin nyane pai ketandane nampung lu saking solas widangan banjar ring panjer. Astawan ngowohin arahina katanya nih wenden kutus kantos dasa truk merancing ke TPS 3R. Nanging ritat kala rahinan sida nincap kantos 15 truk. Sepatutnya nih nampenin lu punike muatang petang TPS 3R. Asa punika taler ring TPS Jalan Pulau Seram kuentenan lu kantos ngelimbah kering margine. Petugas DLHK sampun nedunang makata armada truk antuk ngangkut lu irike. Lianan punika kabak protokol dan komunikasi pimpinan Pemkot Denpasar Dewa Gede Rai Mausang ngenenin pikobat lu sani kepanggih rau mangkin nenten lempas saking produksi sampah sani saya nincap ritat kala pengrau rahinan. Napi malih taler kepanggih pikobat ring TPA Sung sani ngawinang antrian kendaraan sani pacang ngutang lu lantang ring margine. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.